tia mea na tupu le nei vai aso. Ea. Ai maise le aso le na filanga e maua le tala. Tātou amata atu ai whapena. E maua le tala. Ua whaifo ifo. Ia le nganga ifo whaiva ma le tātou pola kalame le aso nafi. E sole ma tau tia. Ia le tulanga. Na o ia i le toeaina o tui le epa. Le mea o ia i le grand super chief a le atunu o Papua New Guinea. Al mea nana le ona au whai atu. Whaalongo le lei mai ia te au. Mausi ustai mai e tele mea o te vavalo atu ai e tau no. Wawai uto wawaila iei. Wa fia tau sanga. Fia taimi. O tau mawhai e loka le pāne mia. Le sunga lauli le mali e toa. Ala le mea lena whai. Pe ona au whai atu. E o olo le taimi e gangsta i le amio le pāne mia. Loka lo masisi o tau. Le ua o iai. Po o ala nisi tala e fe ave ai. Ua mala malama mai loa e Samoa. E le kea le toeaina leo tui le epa. I le tula fono. Lea la. Ua fasino iai e le tula fono. E le ai e te le mawalunga atu. I le tula fono. Be voluntarily turned yourself in, or whether you were arrested and hands behind, it's the same thing and the same process. You were locked, arrested, and charged. Yo, to va fonga ia. Lea sa e whaia east ngata. Lea la ua whaatino le malosi o le tula fono. E tawala atu i le tangi a le fionga le li panemia. Tinga, ona tui atu i lau propaganda media. Ina ia alo ese mai le fesilingia o oe. O isi awani i e te tauna. Tau ai mafangu i a lato me le fai. Ai, e pa u atoa le ulu o le la au. Ia te oe tui le epa. And a lot of the country have lost respect for you. Ai sea. E te le malolo ai. Ma e le fi le mua ai. E te le talia ina fo i se fautuanga o se tu o lalo. Wa umana watu le whaamasinonga. Ma le fionga i le tamaitai whaamasino. Si nia. Na whaamamaluina i le neivai aso. Le fionga ia leu tele. Nia wā mata tuatanga loa. Si maile. E le nala ia. Wale aia nisi e le talangoa. I le nei mata upu ma le mena tupu anafi. A o le mata upu lea. E whaasino i la sono i ulai. Ma lau whaatalanoanga na whai e le temi le nā. A lea, wa umana tala mai oe. Se i ma lau tus whalau i le toi mawhai o na e toi malanga i se mea. Se i vanga nā. Ua apalai fo i le mea ta o le bail condition variation. Ato am whai lea. Ia la e whaatalitali mai le tō au malanga mai ai. Mai Samoa, ale HRPP, e tangata mai Australia. Sydney, Melbourne, Brisbane, po oi lava, po o whea lava o lo iai le aingo le HRPP. Ale ua loka oe se i malo tusfalau. Unable to travel. Ioi, matu ua. Le ele o le atunu. A mana ele na. E ke ua whai e solai. Papua New Guinea o ranga o ngai, ke makai mai i Papua. E ole maali e te ole mātou whale ana nei. Nā ole tali ye. Eo, o aka o kau mole ko i maloka mangawai le kari ye mai o isi au vaenga ia ma. Whai atu, e le mawhai. Le mawhai o na file mū le atu no. Se i vanga nā, ua file mū tu le epa. Ma ia tu uawa noa foi. Ala ale tala le na whai i lana. Press conference at nafi ina ua umana loka. Sai atu ma loka. Ia ma whae elo i ai ma morianga. Ala ale mena whai. Le toe sau fo i ana nafi. Toe whai fo i le nei. Lau le pepelo le ngaoi.
Ma isi tua inga e ave whaasanga lava i le lauri al male toa. Ma isi e whaasanga i o i le sa avea ma minsta i le nawa i tau. Le fionga ia ai ono alak e ke Roma. E le suia, la fo la lea au te whai atu ai. E ta tau fo i o da toi loka. Toi toso atu, toi arrest atu. Ma toi loka. Aisea. O le mea le na whai isi urungari i. Ia papa waa ma meilen. Na wha lua loa na whaia le la polkalame. O mai loa. Ta aufi atu loka lo ma si urungari. Da la le mea o tau le o e whai le mea na le toeaina leo. Da le mea o le whai e se ngā i o inga ma se ngā luenga whapena. Ma o te talo atu i lau fionga le komsina. Soisoi Leiataua. Afa masanga. Ma lau fionga fo i le minsta o le pale mia. Toi e tanga i ma toi sila le lei le video le nale na whai anafi. O ta tau ai o na toi loka atu loa. Ma tau fia loa se i o le teimi. E toi tu la i ma wala au eila na mataupu. Eoi. O tō wawa ai e. Big news yesterday, ladies and gentlemen, and all the non-Samoan speakers all around the country and all around the world, and people that are listening to us and to me, myself, and Radio Samoa in Apia on FM 106.1. Former Prime Minister of Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, was arrested and charged yesterday and now released on bail, with conditions that his travel documents now should be withheld by the police. O tātou ye pe le mataupulea whatalo whatu i lunga le tātou apia fōlinga. Our Facebook page, ia whapea fōi le tātou YouTube channel, share tātou porkalame. Tufal tato por kalame na mafayo na malama yain. Since the old man being arrested, charged, and bailed out, with the conditions that he will stand in the court on the 25th of this month. In the meantime, his travel documents and his passport is now in the possession of the police department. Anyway, ya wale lola la wale ia le au media propaganda ia wala tu le lupo ali si me ala fai o ani se fesidi vai tu ia au tu se sila ia ole le fai mai le nei tala ole alu fo ia fa ulana le si ana su counter suit se fulu mon tupu moriang ia atitilo ia his meeting and his press conference yesterday also breached his bail conditions, and he should be locked up again, be arrested again, and charged with more defamation and contempt of court. Le bela tau na whai ma fua o manei mea ngā le whai mai nei ia watau tau se te sila iai i le mea ta o le wha mau taimi ma le ai o ni tino nei mani malo si anga o nei morianga le mai o le la lauina e la uli o ia e te leo na whale i fafo whatau o na whale i fafo whatau whanua tau Samoa. Oi, e tue vivesi fo le napa taupu e te whaalongo le lei. Ai maise le mamalu o Samoa te pese atuai le mataupu le nā. Le LTRA lua afe ma le valu. Nā le mea nā leo na mafua na whaile tu la whano le nā. Ina ia whaatanga ai whanua tau Samoa o le atunu. Tu la whano whai oe lea. Ioen. Malau kapeneta, malau whainga malo.
ina ia whaatanga ai whanua tau Samoa, whanua whaaleanga nuu, ona lesi talaina, ona whaatanga lea ona lisi ina atu, o le taimi ai lisi ai, o le taimi fo le nai mingi ai, whanua o le tunu. Ai lisi ai, lisi iso o tangata ese ma tangata, e su e mai e le whale tupe. O atina e wa o la tau ia, na la tau sponsor ina le tu la whano lea. Ioi, ina ua fitu tau sanga o whaasa Samoa, ona toi whaia sana no ngā tupe. Le toi mawhai mai le IMF, International Monetary Fund, le toi mawhai mai le World Bank, le toi mawhai mai i le Asian Development Bank. Nā lan me no o iai. Kai mai loa ma le whale tupe o le atu Asia. Whau se tu la whono le nale, ale la mātou la lango atu iai. Sponsor le tu la whono. Ioi, whamatu o mai whanua. Ai na paule nao le awala e mawhai o na whai ai. Ina ia, le stala ina, o na mawhai ai lea o na lisi atu. Ai au mai fo i le lisi. E le saini ai ni ali sao o le a inga e ona ia whanua nei. O e saini ai. E saini ai ni minsta. O whanua me lele. A whaila e lisi whanua nei. E iai le mea ono tūlai mai i le numanai. O tangata o le a nofoia e le ele ia. O le a whana whanau i lunga le ele ia. Ma whau ai ia whale. E o ina whao ngā ina ele nei. E maua ino no ngā tupe whaatino ai ala tau watinai. Ai a o ola ina tutongi i lisi nei. E saini le malo. Ai le saini le sao o le a inga e ona ia ele whaleanga nuu nei. So you see Samoa. Wotofa fongala iai. These are the implications of this law. The LTRA 2008. O I folesi moriang. Mai alu e moria la uli. I lona whao ngā se mal wha soli tu la fono o le swafa la uli ale mali e toa. O na whai mai watusi atu iai. Le Palestine o wha amsidonga whanua ma swafa. O te off. The name and the president of Lands and Title Court is now implicated of telling Tulepa that there is an appeal that's going through the courts of the Land and Title Court about the usage of the title Lauli and Malia Toa. O whēra sa o nei mea. A lea wa ta uai male fionga le Palestine. O le whaamsinonga whanua maswafa. A lea le mea na tātou wā ai iai. Na uma le leile whaamsinonga a fio mai le ainga sa Maria Toa. Ma wha sa o le mataupu. E anga waa le sunga la uli al Maria Toa le uatea i le swafa la uli al Maria Toa. Ale ala vai toso mai lava. O tau tilo ia. Wale la vafu e la uli la tau ia. Wale o toe a poa la e la uli. Le pola e motu i tua. Ai wha o ngā loa. Le wha msinonga e ala ngā te tau matala whia ngai ona lātou tāngo fia matau punei. Leanga e le kea le toina lea i le tūla whono ma ia inga u omana tu ina tu le te mua. Alo ese. Alo ese mai lau whaanga ina o le ngō lauli ale mali toa. Ma tu wai le ngaoi ma le pepelo ma isi mea se uma ia le whaavai o lea o lo tau i le whaamsinonga le mata upuna nei. Ene mawhaia. He is truly obsessed
with not having the power that he used to hold in his hands. Oh, damn. Le mea la le nai tupu. O le ti ngao le loto, leo mi milo ai, e mana o e tau I masui. Whamai, sau ka pingi. Sau ka pii. Ioi. Au le la ka fifili I le belea. Ia so ana e whawhewhea la wasitangata. O puia tu lepa. Wa peo se tamai titi. Tu lau whaafonga sa moa. O le whai tau le nāma le mai tau o tangata whai mawhauwhaunga. I le fia tau I masui. Ma le manatu o ia e lunga atu o le tulafono. Na o le pisa o lava ai le whaia se mea ia te ia. He thinks that he's above the law and thinks that people are crazy if they ever file a lawsuit against him. That he is too clever and smart and way beyond the boundaries from the people down here. Ma o ia o le talanoa le tamalo, o ia na whaia le mea, o ia le mea. In history, the rise and fall of Tuilepa. Are you listening? Yes, you should. Well, at least you will hear the propaganda media. E me toa whi I te tele. Malato upu e la lafo I a lauri. Ai a whalongo mai lola. O whai atu ni tala I le lato teitai. Ia talo whai. Wa hands behind le teitai siri. Wa loka ma molia le matai tāua o Papua New Guinea. So no matter what, history has been written yesterday. Yo, le tala whaasolo pito le nā. Na lolomi mavavane I le aso na nafi. O le tangata sa avea mapale mia mo toi titi lua se fulu lima tausanga. Ma tai o le HRPP silia I le fa se fulu tausanga. Finally, earned his name at a place where nobody thought it will come to this. Ne I mawhauwhauina. Ai o tō wawa ai lai lau tala na whai atu. O tō mawhauwhaunga ai leo mawhauwhaunga le nao lauri. O mawhauwhaunga fau lau I a lauri. O au ala fau lau a whai a lauri. Wale o toi fia nau atu lauri. Male mai mau ai o le savili. Ma se le fola e whai a ia mea. O mea nei e fia nau ina I tono le paramene. Alo wa manatu lo fo I malauli, le ai. O le a wha o ngā mai, le wha masinonga ma le tulafono, e tali e tuai, I le toeaina lea, malana propaganda au whaasa lau malana media. Yeah, there you go. E le ilo e la wali ia momoli le sāwali I toeaina. Vai ma whau. I le io o iei ni a o onga. They have no idea of how to run a campaign and how to deliver the message to the people that they can change the mindset of the voters who are the most important people. Te whia lai pingi longai, ale vai mai a, o la anga lua ale malo, ma tili tō tele ai tangata, o lo swingi, o lo titi e le swingi, ia ma whaapa ui le tu o le whatutu e le tua sa mo uatas. People have becoming very smart and clever and understanding exactly what's going on. Wa malu lama tangata, paual tala tangata lau whaia, na ole whieia. Na ole whieia ma o e toso, fuafuanga le malo.
Na o le fe e ia ma tau whaaleanga, ma oe e te te i manuia o loo sa sa mai e le malo. Te te, toso, toa. Delay and some more delay. And then what? Deny and deny and deny again. The two most significant words that I've repeated over and over again. That's exactly how these people act. You know. Nela wo ai. Le ai lava. Mase manuia e toe o iai. Na malaya me ia o selsele. O fatu fo ia toto. Fa loko le mai. E matua manino malama le lei. Tu le epa. Ile talanoa tu ile atau savea. Ile awalata ue momoli ai se savali. Mai loa ai se anga vaa. Winga matautia le lei o se teitai. Alangola uli ia. They're troublemakers themselves. You know, e tau mawhai, ai le loa. E leo le mea le nā. Tau na tau whaapale ni le talanoa, le si teimi whaawetai. Nela le nā, e tā ua i tele. Le hata mamai e promote mea le lei olo o whaia e le pale mia. Male whainga malo o tū, i aso uma ma teimi uma. Ia whaafia ina tangata. Ia whaamaria ina tangata. Ma ia papai tangata. I whaamanuianga nei. Ele ai se toi fia whaalongo le mea lauri, ia le whai. Nā te e amwha mai ia. Ia le au whai mai tu lep. E toi fwoi mai lo le HRPP o mai kipi uma mea ngei. Ave ese uma whaamanuianga nei mō tangata. Ia la, mark my word. Mark my word. You will never make a comeback again. You will continue to suffer and suffer and suffer more immensely and ridiculously. Because why? Wa le whaamaliaina. Le loto o le tangata. Wana le whaamatui nātu. You weren't unable to relinquish power and the transition to be smooth and peaceful. Let me fight. Tala le me utupu. E te e ale loto i teimi uma. Na te le taliaina. So o se me fōringa le lei fo i pe. Whaalongo atu e le lei. Wale anga uma abe uma ilana whaalongo. Ma fō le loto. Wale ma fō whau. O ina le afu fuanga. Ma le afu o le ano fale o le meo le tangata. Ua wha atau te. O le whaamali ina loto. Mai na te le talia ina. Lorna whaia ina. You will go to the grave. Fighting and fighting for all the wrong reasons, and our whole entire population of Samoa are listening carefully. Samoa, lautoto fa pa ia ma lautoto fa malu lautoto fa mania lautoto fa matangofie. O ane i tāwa vai e sea e se tangata. Ua whauri ua ni tolo na loto. Ina ua le toi tū malo. Ma le toi manu malo. Ma toi uilo na lima se malusi anga e tasi pe lua. Wa nothing. Eoi. Upu tū sa sao upu nā. Le ale nganga lo tau mawhai. Ina ia fō ma lie. Loto o tangata. Ia whaolo ma au. Awa o lea tunu unei. E ese de loto wha ma ngalo. Vave lo na lofa. O tau se sila lai le mori mau. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no anga le na whai mai. Ma le tala no
e lesi te mali ia fili va ai. Po fili va ai mai sa fanta. Ele ngata le porkalame le tau te ia e fa pena fo le porkalame. Ale sunga ia le malu. Faito anga mau. Ma le porkalame kota malona faleo. Sa matal no ma le sunga ia siata. Ana nafi ma le so. Ta mai amuso te mina e whalongolongo i fola i ele iai. Oka e. Le malu faito anga. Le matango fia o le nā whaatala noanga. Na o i loa ai. Le tamali i e ngata ai, le tamali i lana whaatoa whala inga. I le sunga ia fili maua. Fili vai. Anyway. Le anga le whaasoa e matango fia. Ai tu sao mai lava ma le sao noanga. Ua popole na ua whai ale le ua. Sao ale mele o te vava ai atu nei. Ai pei lava. E tau popole ma masalo salo ilo loto. O le HRPP le eitua o le melea. Ua wha oso mai ai oe e whai lautangi o le palota. Wha sanga i atu ia ole whai pule na filifilia i le whai ngā palota. Ala le mele na wa ai fo iai. Na wa ai ali monu. Ma tā ua ai ele tamali i, e lua se lau tā la le tupe na tu uifo ia le leua. Wau tau wawa ai la ia. Da le mea le whai lau tusi le whai i. Da le mea le chapipi le whai i, sa o nanu atu ai ma o tau tala atu ai. I le teimi au le whai ngā panota. Lau tau sila sila e mea le atu le mai, ai le i se tala na tupu. Uma le matala noanga matu ia. Whafofonga le lalolangi. Tala tu ia. Ta mamau e se lava. Ina ia manuia le whainga. Palota le ai fo i masa o komiti. Filifilia no ta ape mani tupe mani mea whapena. Ala le mea leo moni mau iei fili vai. Moni mau ia ni mongi le whailau tusi. Tu le lua se lau tana ia le leua. Ala le tala atu le epa na whai. I lunga lan whaatal nonga. Da tau ana mō ria tu ia. Nanga o lena tufa le tupe a sa whata le teimi na whai. I le whai ngā panota. Now listen carefully. E ai la malisi te ngata lele wanga i fone iai. O whea e ala lai mai ai. Yes, you eli, alo faifo, e o mai e mori maul mata upule a safata, ina ua o malama la matu iai. Ale foi fato ai loa tuai. Ma leisi ta ngata lea masani ona tala noa mai fo i lunga le teimi o whainga panota. O le sui fo i, le ta ngata lea o lima vai pule. O la tōne ina ngara lue fatasi umala vele TV1, ia watu nei tangata o le Radio Polynesia o Levano o Wese o le tangata whawai o le nāti nae. Wa puna whanau mai ai le easy stations e tolu wha ma lima. Ua ngā rurue masu e ngā ruenga o mai e isi a wari ia lau whasalau ia. A lea whatu a maua nei. Tasi lea tangata le lango. I le HIPP malatu mata aupu. A lea foi le hasau, e mori mau, a lea lau fatu, it's a conflict of interest. E sa woi e whaise mori mau. E lea ini o lātou to mai whaapitoa. Mai o le mea monia. O lea, o whaaleanga i nai le ingoa, o le komisino whainga panota, male mata ngā ruenga. Ewa aia pālota umai le tunu, ma whainga pālota le tunu. O lo whai mai ei le tū la whono ma ia inga. Ioi. Nā le mela au mai ei. As a representative of the commissioner or the commission itself. Okay. Le matautia.
o le matai sa bango a le la sa we failana moni mau whaasanga i sa whata e no fo i sa whata. O tau se sila iai. These propaganda media are coming back to bite you because of your disqualification. You don't know nothing. You know, alo wata iai, po iai, e tapu vai. Awa fo I. You know where the questions are heading to. You know what they intend to do with that question when they go to make interviews and do interviews. Wai lo le leia le mea lo o anga I ai. Le turi ngasi a la wori ia. O le ale me lai fai. O le whaolo a taua. O le vane mai o se me whati ngā hai le loto o da ua le o toe tū malo tū le epa. O avu tō sisil, na whai le media. O mai wheo soi le palota e lango le chapipi aia. Whai a ina i le si whawhawhine na tele atuana. Tu rau wā. O le whawhawhine o le tātou nu ua matai fōi. Toi whawho I mai le upule nā le whawhawhine. Lea ta mali I o le tātou nu una whai ina I le ri leo. O siwetiti. Tau te whiu. E toi tau muli atu le e pā. Walau tau manatu e saili ai seu tau lanu. Ma mau ai seu tau ai. Nā o fua moa a atoa. Ma fua moa la popoa whapene o le pako.